Baik, jokeng. Kita tanah apa sih runtuh di? Beras muda nih kuya. Iyo, mito tahu ngedaki. Mudah nih mito kaki ko. Udah nih kalau bangga aku aja geru. Bah, jokeng. Tepelo sih mak bangga. Emang boleh sebangga itu. Emang boleh. Hah? Nah, itu gak pindra na. Tetemap kere-kere. Nah, capa kak kapang? Gue marah-marah kita jokeng. Jokeng jangan marah-marah. Nanti kamu lekas tua. Langsung dicekeng. Wah, jokeng. Langsung menihamat tendang. Itu nggak pas di sedikit. Itu dia mau pedih senang. Pan. Maka aku mau musuh aku tuh. Mamusu kutu. Iterate. Joket tas barang maro. Iyo di. Me gati ko. Nggak baca kok aku tuh. Terdena pajak agrumi ku coki. Apa itu betul selo eh? Iku pampali udong go mo magito sining kaya mamba. Sorry ceng, dua tungkai. Iya salah palesai. Lalu apa mak belai? Nak kata itu nak jaga ruki ele cikau lu eh. Maku tuh pali wa jurukmu. Magi, foto kemaluru. Iyo, lo kaceng, tapi yolo no. Liu metro dong gomi ke pampang. Muga pesiki. Tumeragi lo poe. Woi, tunggu nih ya. Tuh mana no? Mana kepadi kalau si jagru. Ira ya woi. Hei, mama tahu nggak mak kemana kah tuh? Napa mau mana menerima itu gerta? Aja nih meg baca amku tuh. Bonyo nih cicengnya.
kopi mu coy. Oh iya Pak Ustaz. Hai, nyamuk seding. Nyamet tuh. Tapi enggak mah tuh aja ida. Wah, iya Pak Ustaz. Hai. Tanda sedih tongo betul di Pak Ustaz. Lele mi sedih bawa sole nah. Lo sih atas sele tonge. Iya cok, tanda sedih tongang. Siapa tahu sih he? Dene na meta mata hum baru sih tahu eh. Iya belum mau sih. Hiru panda sekapa. Mau mata hum baru tuh na. Di peka cewekku he. Kejana ri tematu ku kenita wela lalu seganderang ke cewek na. Lele si kado lalu kilota. Na ketommi di kaki si bawah. Sebaku tong sedih lo mengapa? Maafin rek tekana bawah sedih. Heh, melada sedih lah sama tuh. Tapi si ganda cewek nah. Iko main reta kenamu. Nu kombo do coli kaliki. Ko dia na mempang. Geram songnya mau coba-coba. Gitu we di Pak Ustaz. Ya mui itu mau sapa lompuno ki. De pemboi purma bene. Wah, aja namanya baper. Pak bersanda jiki he. Iya. Menang ketua si weco. Itu si cewek yang pikir kalau tas sele tau nge. Nah, gana mau dia pikir iki lainnya. Maku tuh Pak Ustaz. Palo toki sedih masuk mata baru ke si gandeng. Long paling kemau si gandeng. Iwa lemah nih tuh. Iya nama tuh si long masuk mata baru. Iya nama gandeng. Awe, tekul mana? Burane lo ya si lo masuk mata baru. Pak buruk sela. Di to pegah hawa-hawa anu kulek ke si salam itu ku cewek gandeng. Liu gelona. Iya, agak sih salahna. Ya kok cewek gandeng si bayi ya. Nah pada main gandeng. Oh, malah ada sih salah Pak Ustaz. Ku cewek gandeng apa ki marere cedek. Kema gelo-geloi rasakan. Iku idiu gandeng apa kamareng. Pada miku naga pekaju lepang. Mereka baca lah dah anak-anak iya. Lo ni tas sele tau ngena. Ya mau putung pikir kalau tambah dosamu. Do ngopa. Terus na. Wadi pikir ki. Peku carana na wadi lebih makasih ampe-ampemu. Iseng-iseng cok. Pede tak tambah tau nge. Pede tak kurang tuh muru Masa ngamai tak tambah. Yo Pak Ustaz. Ajina pele mano kok mahku tuh. Baru betomak tuh matu kena dapi nuetun. Apalagi ya melolomu pemerukku. Megemu kesempatan untuk berubah. Pesen ya Allah nikmati masa muda aku. Agak muaseng. Malampemu kesempatanmu. Niga si pedako. Masih jimema kemale mau. Muaseng iga maco patoyan apa mate. Detu. Mega toma mate malolo. Berubah memang nombo. Selagi kamu kesempatanmu. Iya Pak Ustaz. Mina aja nih cengnya. Kan rasa na tuh. Cukup apa soy? Mati nih Pak Ustaz. Main lari mana kaki? Aduh boy. Jalo. Pati sini lah nga mateko kaya. Yang teko toh. Te, kini pala kol golamu
Agapi na capuli. Pura ni mandri mana ngonna kula lenge. Nana iye. De tongan ni sa terong ki. Diwa metu seke miko. Ingkalo me ku sa anggotok mak seke mu tu. Ye, na iko maseke to. Deto melo melenga na gol-gol lamu. Bela mu topu lelun na. Jadi intinya sama-sama orang seke. Tidak boleh kisi pak-pakku. Oke bro, mumpahan nih. Bro ku tetap piak lo peboro Ajo kok. ya bro, jangan marah-marah lo. Aku mengganti macam tepi jolo. Macam meton sedih Vita. Nele-kele kan Nana ye. Nana iru cetorogi. Ya membayar kena tuh. Pai, lu serama nganuka uruntu tu pamalena. Nana ye. Napa di berdiri bawah ka seding. Lesun siya belami ko. Di ulo me ku sa anggotok mak tu. Lesun no. Paya aku tulu jok he. Lo kalau kuma datang geme. Wah, maga na bare. Macam apa kita tuh? Tapi jolo-jolo bro. Lo ko jok madat tegema. Oh, kebetulan tuh. Macam ka betaya madat tegema. Ye, tegi si ko pole makan riguru tapi macam ada geme. Bale-bale mak tu. Ih, kepala baik kecukup tepa. Igan na beto tau ya puro rete kegemana. Tana-tana migare baha. Bisa magi ko baha. Ya bisa ya. Geme ya sakwaro. Iya ada tuh isengi. Pasam suding ya sepuro rete kegemana. Yang pro ketenangi. Pada isengi. Sejak lupa nih baro. Intina. Masih tonga ya madet tegeme. Tonga muko ga. Jika kamu ditau misengin na. Mupas seselangka gemeku. Tonga kah? Oh iya. Ku macam ku pale. Iku sisa nertengah gemeku. Taja na Cina aku tuh. Ulo kemana goncing. Iya, joko na siya. Tapi ala toko dui. Pada itu na gratis. Ya, Nana ye. Di tonga meni ba matane. Tapalo si hiwa aja. Oh, jelas. Apalagi ya? Pada tegeme profesional kak. Desembara tau rete kegemana. Kuta bota dulai. Ah, cocok nih. Berarti ya dene megalada aja. Pak Bandrena meni balem goncing. Dene gak ketompo na. Yo, joko na pelagati mal goncing. Ngerato mal sepu. Lo si agak sih pue. Ala bawan nih aja nih ku tanah. Ya boleh. Oh, lo sisa ka jolo pertama i pasirnya. Iku mau sering baki seding. Ma, gimana wana aku tuh? Aga mau pikir iki. Deh magaga, begitu aja mana wanawa. Nama hayal pejeton nae. Ura saya si Rona cowok pirangnya mau anggerang. Deh mana? Niga tuh mangerang-ngero. Engoni waseng, aja nama siri-siri. Deh mana? Mak balik kok jatuh cinta nana ye. Niga tuh mak balik, nada meto. Niga tuh jatuh cinta. Engoni waseng, aja nama siri-siri. Nah cowok-cowok tinggal mue. Sembarang tuh hata aku mau cerita. Dia sembarang. Pak pasti ya metro mau pikir iki. Di mana? Lebih aja kan beli sabu kalau kan masa sah. Nah digata sabu ku deh. Lo sejauh kesapa cowok pirana. Di mana? Digatu lo yo kesapa cowok pirang. Tak ada. Di. Baki lo
magi ki neki suruh sekali lepang. Deh, mandi. Upelepa ki pak kebetulan si runtuh sih ki. Tapi urasa metode ki berjodoh ki. Pak mana ketulin apa si runtuh meniki hapuange? Tanda-tanda mana Yendi? Idi kak, sembara maniha typo. Ona mani susana. Tapi sama maniha berjodoh ki. Yendi, memang ona meni siseng. Tapi asam aku mete senge jodoh. Terkadang datangnya tiba-tiba. Ngapa nih Yandi? Ya mau papa mula si runtuh tak? Pamu lemetoni seding ke kedok-kedok kutiku. Nulle nah nasa tawe dari mata turun ke paha. Mati nih, anu di salah poka. Anu masukku dari mata turun ke hati. Aja sih mau salah paham. Delo meo ki di kak, mengura-ngura ki. Wah, Dendi, salah paham gitu. Apanya? Angklinya kau Lendi. Adek, salah paham sih. Nasa sih kamu ngure-ngure. Padahal cedik betang. Pupi. Tapi ya, kesepu agak lo ya lebih lah. Nah, harus sumber tu tanah surah. Tapi sani, mak meter ko paku profesional lo gonciki. Jadi gak goncing. Hi, tege lo kena aero. Nakatapalanya. Au, najama-jama na aero. Sijo na ro. Pasti cili ni dek. Panamu kalau kuna de toni kagro. Hah, nek curiga metona we seding. Paliwe gana suruang. Kapan saya seperti Jeki. Kana ana tapana ro sijo. Hah, kir-kir to ata ana aero. Oh, malah dan tulah sana tami ko. Gisi nalaman noko lah lena kuro. Para lo nimbo paru masaki. Dimaki paru masaki ro pasta. Demi hera kuma pakir. Pada sesi mulai jadi metu pakro. Agak ngare si puran Andre. Nekire ma pakro iter. Mapilet cota joko mitai. Pak Dewi tanya cek dia lah sana ro. Udah naik kok. Woi peta Jeki. Mau ko na kerela samo. Majalo chala lemu kutu. Deman rena pura mau Pak Buramu. Nih kita nak kere-kere pa ustas. Nana jama-jama sih kayak itu nana awe wisi lalu ngona. Mana kisen na mengaku lo goncingan atau pacili. Nah ya ikan nasuruang. Nasurna malas goncing, nasurna malas sepu. Bisa kelo magai. Wah, aja nawe macam mapaku tu. Mak meto na dia penis sebab buat ikat wae salah. Man katosin na musur goncik ko. Gini sengin na pice makwero. Iko pa ustas. Puji meto meo kasih salah di. Mana sana siya jama-jama kue. Mana ketosir na mo ewang. Ya sana korban kue. Mana ketosi pala kuliah ewang. Bodoh. Wah, peta Jeki. Sama na masalah gamana. Tepang kasih korban si bapak laku. Sante no we. Pagaloran pa na nyawamu. Mama agay lawamu kute. Pagalor kutu. Pak sisa plehe. Kumalora magaloran pa na nyawaku. Iku sisa plehe goncinga. Patablo ko gonci wala he. Mana katosi amu suruh goncik ko. Na di useng iya. Mabale ko ba ustas? Pasti miseng. Pamakada ko na. Iku nana din isengi. Berarti ko miseng. Pamacono. Tinya no nana. Loko no homay. Di useng he. Loko no. Gonci he. Kato he sepu he. Iku ba loko magay. Oh, lo ya ada sepu Artinya saya di sepu ipake ko magoncik tabi. Pak baan nih. Gusto na pego si Pak Do. Biar main reka bola. Pagalor pa ustas? Petkeran lo pagalori. Kenapa kia magoncing Pagalor ya. Upasoko ko tu ho.
ke do he ah. Hah, itu lo makan dari kuncing. Makan. Oh, ban itu kata Jeki. Lo kayak olah lesu. Magaribi nih, baja pasti batarui. Ih, tumara ke Pak Ustaz eh. Napi si polo purna na, teploni lesu. Lo kalian sama pajak kata Jeki. Kalian sih ya. Wah, Pak Ustaz. Pak Puriol he. Hei, Pak Puriol he. Hei, Pak Ustaz. Magi pas toko na. Pak Ustaz sero. Kayak bapura. Pak Ustaz sero. Ini aja masih polo luku. Banak mata nak si wali ni. Gimpito ni. Po bela anakku iya hebat meng ele kan rumah kadut tuh lengkap aku pindah pada me bos muda atau misal lo kemal papan di samping atau lo ke galung sama bengku gua selepo boleh ke monrum tuh damaku tuh ya tuh mau ketemu sama aku di sekolah lo menit ya po nggak jama agak to si mau alam tuh damaku tuh Wah, yang melemu PWT. Semki bisa jolo menu kopi. Idi nih joko mana papan di samping. Napa joko galunge? Pak Mondo Tommy itu dah bawa teh. Itu gaya jama. Idi menu kiolo kopi. Nah ye. Pabali-bali nak kipudangnya. Nih jamu tuh suruh mana jam-jamange. Agak itu joko. Ya ku yami kopi mau menjadi masalah dari mu joka. Alam yang selesai kangi. Malam senak ku yami he. Awai ikut tah. Ibu toko seng. Magetosna ke kopi ta malah. Cami, ini hello yenu. Dan itu silada. Langsung minum saja. Masih pak. Langsung minum kutu. Apa lemak-lemak menikur. Maga sih kok. Lai caca aku tuh. Agak lucu. Mana apa aku tuh ngelene gemek muta. Papa de towi itu purna seraba laut Ciwali apa mi? Melampemu peciwali. Ini kapai segon roca kita atau agak gak? Oh wisnit ta. Modele anu senit tuh. Modele bocil. Agak sama modele bocil. Botak cipono. Mega baca lah dah anak ye. Demi tamu saya diurog pas sekolah ke tuh. Pak Pre macam mana nak? Ye bawa saya na pak. Macam bawa pe bali-bali. Mungkin seruang liwa kutu. Sakeru pengusaha gemel kutu. Itu misalnya nasa selama pakku he. Pak gara-gara Pak Ustaz. Dia pernah pura na. Tak perlu mede. Napa pada bawa nggak sedito gimpe. Tapi deh. Harus tanggung jawab Pak Ustaz ye. Harus na selesai kayak gemel kue. Lo metok aja ke bola na. Yampi. Iko na jalo joko malam papan di samping, payang kelu joke he. Lo kenapa ya lo dah? Ngeramengi kalau kemalu papan di samping. Yeta, gede cawi. Pada malampe sungai menemaki. Ya kami lompo menu kopi, kampet teh. Piciri. Dem cineta. Ustaz. Oh, Pak Ustaz. Magi man rapat aja iki. Lele gora-gora. Nateleng ka aku Oh, Pak. Agi si mala jok kamay. Lele gora-gora ko sa di bolata ele kele. Wasale jam-jam mamu tir koy.
Lele mengamporo. Dia pun pura jamana na seleni. Papura memang i. Wah, gemak mesti pelek mesti rajo kamai. Paku ni tua seng. Si kan dengan meto mah gemak apa aku tu. Pasti ni sak gimpe. Pak gimpe to mau takmu. Pak Ustaz nele kele ka. Alena tau apa gimpe gemak ko. Aju itu pamu sama paku tu. Mabong-bong ama. Cedek no. Tapi di meto ala magalo gonciku pak. Dewi siya magoncinge. Pesan ni Pak Ustaz, yang penting Pak berpada nih bahe silo ye. Iya pale, pajin aku tu Cina, wala ka daerah. Semua lele. Turan ko eh. Dapat kita ye. Iya, pada kan nih. Ya, enggak nih. Ulau nih. Aduh. Tenang we. Ya, aku dah jam kedo. Daripada jo ke kak mapan di sapi. Lebih jo ke kau lo belawawang. Dia namang ki jo ki pandi resepi pak melupu ni. Kan dong go nak dini susah para ande lain. Ni tan ini parete. Kami bawa warat. Macam lu tu bela. Mapan riti si tero. Woi. Wawangnya. Gila lotak kena. Tak pernah tuduh menikah. Oh, bisa katamu. Pasti lo si kilati. Lati ku tu. Masalah-salah kah? Tapi kau bawang. Kulo kasi jagro persahabatan. Gas, anggap bawa nih olahraga pagi. Oke sih. Ke situ pak apa terupus ya? Dulu baik. Kau mau pedir ki? Mak tu mau pedih, pas si jagro ki. Kulo aku menyamang aja mesti jagro. Jokre sama cewek. Aja ni yang pak guru ka cewek ke. Pak na jinda na. Iku mi temba para lupa guru pak. 50 tahun tongan hajong belum? Aja na may kabaca ko tu. Aluro na hamay. Kumulay mo upi pala. Pasi pa tau gari ko na kanapatan daku. Ya to nerpatan damal pagari ka. Dem sedih. Papa di sedih kunoko ka bere-bere. Apa saya iku angi? Pendiri kai. Magi lompo. Cona, pendiri kai apa sana? Kau pendiri ki. Kesuruh mulu meo kak. Buru metona iku minum apa? Made ke bawah kasih dimutar. Digagam minum aku boleh. Dia bisa gasi rup mo aga. Digagam capu manang. Wereno na pali aga. Kue reno mo. Kama.